agaruka kandi simukaga program n'ikigendo misho ndi Vincent Mujuzi mu studio twinemo mwami CPA Muzora kandi ubahati twenda gamba aha kukubasa kurebera sente umushuro ngwino ibintu bingi bikwate na business na kuba nashobora abuko uno shanga cy'icyagira ubemezi aha abantu utacetegereza so nabwico twenda kutandikiraho abo kuba sente abinyine bazugamba seza business bishoboza sente nizuzuma hata za business zitana zitanizi sente twini za business zinamabara zineki kari umuntu nagamba mwe nagamba gambore haza muno bunyakanda business money so first of all urirota sebo twakwakira abanzo yakureho abakutureba wibara mu Muzuruzi amazina kuko bagambera ni CP Isaac Muzora umugenyi wanyu wa burizo nyosere ninyizaha kubasomesa ibintu bikwatire nesente kandi kuba umwaka waza kuzikozesa kwetungura mwene rizoba ndiri nagaruka muntege amatu murukize murebe mwebwe kuturaze kweza program kandi ubi wahindukireho cikuyambe ukoraje business yawe yabari mnonga kwisha umukuru Isaac Muzora kandi uri mukugumbiye ibyo ebyesente ibintu by'imisoro n'ibindi binyi mnonga and tandikira first of all business kibaki hata business ombugufu business no kore sente konka mwe no kukwenda kukikora kiringwa kugira ngo buri umwe na cyetegereza amanye yabe nakora business ngata kugikora hata business ni aha ekitongore ningo umuntu buntu arukora ibintu ebikubasa kugira ikibya yamba abantu arikorekerera gukora amagobo konka tuyino kukimanya ngo hina gukora business batakuza kwiha amagobo icyo nacyo kitakatweba aha bwenki kuko bano gukora business nagambira ngo gukora ibintu ebikuyamba abantu hatari ubwo kusanga nunda kuyamba abantu konka abantu abo kwenda kuyamba batine sente nyingi zo kwiza kuhereza ukakora amagobo mbene iyo nokora business iyo kureberera abantu ungutari yo gukora amagobo twenda kukitekaje umucyo kureberaho wareba nkirwariro rya Rohero Mission Hospital rukatanko diocese ya Ankole bakwenda ngo basiyobuhereza bwirwariro abakurasi ba Kristo ababene bareba ngo abamwe babatine senzo kwetu wari umwirwariro rihango kwezanzaba banyangureka teka hirwarire abantu bitu batakafa aha mukeno bagumye bize baraguze konka tuberekere kugira ngo bakoremo amago no wanoza kukigenderera emirundi myingi ati akacyoreba kitandikirije nabakira kutambara baza no mu makanisa no mu byaro basiyubuhereza hi nabantu kugira ngo bagire iki baraguze bamanya amagara gabo ukugemerire hatabo tubakwatire na business yo gukora amago konka hariho business zindi hati nko muri Rome twenda gamba hari day to day supermarket twenda gamba hari Dubai shopping center hatezo zuruhu kugira ngo zihereza abantu zine services zo kwereza abantu konka kigenderwa cyabo nicyo kugira ngo bamuhirwa byona zikora amago bakamabazo nabo bihaka sente akaraba yambe ukwibisa yes so business ni yecho yes now icyo gukora business yaba business agati noreba ari ibintu biri umukuru Isaac kugira ngo imwe netandika erugahirimo egwa and many businesses have collapsed and these gumo actually mbajungu
bine enkora yabo noshanga ikintu kiriyo myaka 2 plus bishatu konga kuno businesses noshanga nero kubegereze negenana n'umuntu in case hagire cyabo. But some people have businesses that outlive them. Gumaho mpaka. So now ikikora business ikagumaho ikaba ikakura. Ibintu byo bintu cyangwa nura abantu bona bagamba business. These days most people will tell you business nisigire makuru business. But how do you make up a business? Webari hati ntakagarikire mu cyubuzi cy'wambuza nyenda mbanze ntangariza bari mbatureba nabe mbaturikiriza kugira ngo umurimo byatureta ahubwo muramwugo nuko kugira ngo tubayambe tubasomese bakore business ibase kutura ubwire buringwa itagwire ngecu wabo uri noga ahubwo kuretera business zagwa ntabwo kugira ngo esente z'emisuro izo turiyo turebo hati nizirebererwa kubi hati business ikakurwara akubeze sente z'umusuburo nizo zikugihereza business amagara marunje mwene ko kudazirebererege hati business rwara ekeza kurwara wabo tagira gurire nubaza kugira gururota hati nubuza bakubwunkitwe tukusomeza hati wabo tagira gurire ukabuza abantu bakakwabara bajya nkonkano ukora kubi ukora kubi hinduraho hati business gumiza mu esereba ikakugira ki ikakufa mbenu nicyo twiza kubasomeza now no kimanyo tango uriyo nokora business nicyo twenda tumanye rero obone kumanya umuntu ukora business deno yino kugikora yine kigendero kuko bano ukora business hinde ibintu byo kuboyinemo one noboyine mu kitweta umuryango rete matwaketa ki uko mu ruzungu ntuketa assets umuryango ntwaza kucyeta cy'amaguzi kare then twenda kukisoboreraje tukarete example hati icyamaguzi echo wabonyine motoka yawe ni cyamaguzi hati motoka ejo either nuza kubana ugikodesa taxi ati njye banza ngo uriyo business ya taxi ninga se motoka ejo ne kuyiho mwanya ikutuma ugundi nkuko yanyu wanje katete ikandeta aho mu TV West gukora program eji akaba turiyo tukora business wabo yine computer ejo nene cyamaguzi ne kuyamba kugira be wakoraho hata ngabo ufitera kada z'ubugeni computer yabo ni cyamuguzi akaba ni kibayamba ukora kada z'ubugeni baziguza abantu now tuyino kumenya umuriyebe by'amaguzi harimo ibintu bihango harimo ibintu bibiri hariho ebintu ebihango ebitakora kakwaho kandi hariho n'ibintu ebike ebikora kakwaho ukora kakwaho ko ntukurebera umyaka mubaza kukikozesa imyaka engari naho iyo bitakora kakwaho ntureba ibintu ebikubaza kutura kurenzya umwaka gumwe hata uno turebera imotoka tukareba computer tukareba emeza keji nuzuzo wonda kungambira ry'amazi meje meza ndakaba yamaranga imyaka nk'eshatu yes intebe za TV cameras na nezo akubona uri inzu nayo kuko bano ukora yumbekinezo gupangisa bakwa rent nayo niki business kuko ubuyumbekinezo none ugire biro myaka 20 then ebe bikumara umwaka gumwe umuzungu bitweta current assets nibyo sente z'emisuburo ezitwenda kureba aho rizoba ezizaburi izoba ezubwire buce aho turebera aho stoka yawe wabo yine duka stoka ye yino muduka yawe
hati ebyo ntubireba ebintu by'okubasa kuhindurwa mu sente omukire kake yes iyo stoka akuba ayibwasesera wigure duka waguze ibintu bwabo yine byahinduka mesente wabo yina amabanza ago kubanza gataraga kubanza igisa tureba agama banza go kubanza njye menshi ngo ayibwasesera kwa yina bakuraganize ngo nakusasurira izuba wamuteresumu esente yazitira mobile money ibanza ryahindukire muki esente dene kindi na nesente zonyine ezinyi no yes esente zonyine zoyine cash empechi ninga ziri ya bank account yawe nazo nesente nazo nechamana munonga ombinde bukwatirina ki nemsuguro then tugaraka tureba hasa idendizo ebyo bintu no byesya hota no grote motoka no grota computer hate bibyona nibyetaga esente eziba kweta capital now hat capital ejo ntugirebera ayiwaziho wakwate sente ukazehereza ninga soka zito business yawe akuba business nekorwa miringo ebiri either nuno gikora ko muntu ayizaka muzora business ejo ningikora ko muntu then arho sharp mo business solutions limited kitongore hata unimba ninkora business nkaki nkitongore now hat ayizaka muzora nakwate sente ngaziteka mu sharp mo business solutions hata ejo nebera capital akuba isente zo imbaza kuchita zargo munda akabanyo Isaac ninye mukama wa sharp mo nakwate sente nagira ki nazitekamo then zaba zitarigire munda ukaziya heru hata heru ni yoroni idhan uza kuzo banka uyeguzemo ninga suzuwa mnywani wawe umuguza akwereze sente ninga sa oze katugire ngwenda kutandika hardware uzumuhima ikuhereze simenti yibanza hatecho nacho nikimombi ndibyo ntureba kuyamba mu by'umusuguro akabana bikuretera wagira ebitu abanza kureba iguru hima yakwa simenti yibanza nugira stock wazo mbanke kakwesente ugira cash ito twayibire nkahi haruguru now hatu wo inebye bintu nuba no manyangu uriyo nokora business dene cyamuheru wenda kumanyage ngo uriyo nokora business notekwa kuboyina abantu business tekabaho udine bantu abakubantu bakora ki now abantu nubamba bakora ki nza kureba categories zishatu zabanda buko bari mu business one tuine manager ninga managers hatu woriyo unukora business y'ubuntu nubora manager wa business yawe ababanda bagomba kora business empango ezibagura shares nabo ba appointing aba directors babambo ba managing ki business zabo then uyinuga ko kageramu ba suppliers abo kuhereza ibintu twatware birahari hima simenti nubaza kukoresa day to day ugende ugiye ibintu upanga umuduka yawe utandike kugira ki hatu wabo tagizero day to day tukagira business then nutekaga kugira ba customer abo gure binte abaragura ibintu byawe konga tuyino kubanza kucumanya takagambera ibintu byonka hariho business zitakwitaga bintu ati business zimwe ba muzuru zabo bakagambereza izo kwitaga kugamba ati to kwitaga ki bintu kuba kwita mukoro ngoze kuba MC uzwara suite yawe ushikaho bakwasa umuzindaro na program utanu kugira ki utanu kora hatejo nayo tuyino kucumanya ngo niki business konkerwa abantu babiri
hari umukasitoma uri wakumrumo na nibo manager. Yes, manager ukwekora yes. Hati ebyo uwoyi n'ebintu ebyo twagamba ebintu bina assets ezikumaraho umwaka nezikurenza umwaka gumwe oyineho capital iri kuyamba kugura ebyo bintu iyo wayeteraho iyo tayiguza heru deno yineho ne sente izo wayiguza heru izo twayeta liabilities nazo hariho long term izikurenga iyo mwaka gumwe kandi hariho na short term izikumara umwaka gumwe gonka then ukagira n'abantu hato ubu nico unogamba uti business konka cyo niki buri umuntu kanagamba business nguzabakari uti niki hatwo kuboye nebyo nuzombasiza nugamba uti ndeki nyine business ndiyo ninkoreki ninguzeki nimperezeki mwene mwize mumpagire. Okay. Turiyo tugamba business kugira ngo kwetegereza kwitwa business kukweza kubaje. Some of the challenges ningashimwa bikuteganisa mu business nibiza kucendera. Nibiza kushanga tutacine ukuteganisa bwa nkoko kukira kubaho. So many businesses collapse. Umuntu naba yatandika atubikanga. Nango umuyobozi nkashoboka hatamanyire ngo naza kuvugana challenges nkezi. Kongo muchi za kushanga no muntu tuzitandika tuzanda ratingire. Ushota ibitu za kumba kwebyo ninga ushanga utabiteka tekire. Kongo sheza kutandika these are the real issues that affect you. Tuendele tumanye nabwe esente zo kukozesa. Ekiba kweta working capital. Ne yetagachi. Aboko ezo sente omuntu magana tujya tumanyiwe iware wazo muduka wanywa chai wazo motero wanywa chai waje iwasta mutkabia waje atobe no mangwi wanu nuri atimende minji nangwa yakazare vo gambira abakozi aba bakiri gukora mu office nake gukora implement yabajati the salary you earn monthly is your would be capital for something. Asaho koma kujiria nuriya capital y'ikindi cyakubinkiza kutandika. So mbwenu ejingu working capital hino kuba kujata kingaho ibintu bingi munonga ohura waje tubise sente bino zo kutegeka mukamazo ntinga mukamazo no kucwame cyakwenda. So working capital abantu bajenge gachi kandi ajina gikorreki. Hakano shoto nerete bizubo iriyaho. How should it be treated? Okay. Hati working capital je ugambaho nize sente z'umusuro ezatureta hiri izoba hatezo ne sente ninga se bintu ibitwagira ngo nibasa kuhindurwa mu esente mangu haza kubaza kuhindurwa mu esente mangu nibyo mutuma gwa business ni yunkisagama ya business working capital mwene nibiyamba business kubaho ningo butabaho ombugufu nebikuyamba business kugira ngo ikintu kiyaba neyenda omukire kace yaba buri izoba yaba mu wiki nibasa kukisi hatwa twareba ha setup nke ya hotel esente z'emusuburo zayo nene zikozesa ki nebe ino kugura ebitoke ekagura inyama kugira ngo ibase futeke byo kuriya bakasoma bahiza kwize byeragira iki ebyerabahereze nebe ine kugura soda orachiro mu hoteli ukisaba soda utumumpereze fanta orange bakakugira ngo fanta orange yaba yatwaho mureka tugende ubana ibatse kugikwindura
ninga soda tujini reka tugende yara ngutwizende tugende yara tugwakirire hada njye manyisa ngo iryo hoteli neboramo isente zaki zemusuburo te kubasa kwesi ikintu cyo kubenegera ki neyenda akaba kwekubire yine sente zo so dikabe nebe juguzire igi naho ikabe nebe guzire fridge iri aho igura so digitekamo ba customer basanga so diri kufuka now hati nakwereza je example ejo hati wareba je working capital ninga sisente zo musuburo niziha ninga se uko mu hoteli saa munana ngo imere yagira ki yahuyeyo yawo hato ngo nawe nayi nekizubu capital nerinche capital ne yabanche akaba business isebe kubaho kugira ngo irebere ba customer bayo hato wasanga ba customer ne biza ukabagira utimye mu kwenda timbyini hati nako kubana kaboramo business now hati aho nuti anunkwendera turebere wabo uri mu situation ejo iba customer bawe biza bakakusaba ibintu timbyini abura kubanza kuba afite resumu impereza miliyoni yanje utitinjini ukakora cyo ninga soka ukakorota kumikinga shuwa ngo ibe byona byakiraho umubwire ubuseme kwani bugira ki nibikiraho one twabanza tukareba aha side ya assets nuko twareba ngo nubo ine stock nuko twareba ngo nubo ine amabanza ago kubanza ababa kunyagiri konko okunyaga n'ikigambo cyugomere nikoresebwa umuntu yakoraganise hati rekarenga na njyaga rekarenga hatu ngo kuba yabumyage deni na nesente za cash ninga size ryo mbanka akoze nzazi ryo mbanka nazo zibaziri nufutira ikitambuka zo mbanka ukagira ki ukaziyayo now ezo ibyo bintu bisatu bitahiza kureba ho ninga sibona ukabikoze sota kugira ngo bigume status ehi bari abantu basatu bitwagamba manager supplier na customer bona baguma basemerirwe akamba bakwamba birebaho now twareba stock uyu no kubanza kumanya ba customer bawe nebenda ki. How do you know that? Hatecho no chiha one angane bakoresa research konka research ejo ne kirakora wo no utandika konka waba watandikire hati patterns za business ziba zakwegise wo no utambura ingo wine banywana bawe bukora business nakugambira turuwakana aturutura ryurufu atuwahirwa umuntu akizaduka yawe ati nukusimara hanga kandi akugambira turuko kubanza ati nubabwi butanda bata ati na wanderetse umutingo ugera ki tingo twata hati ubwo muntu naye amanyire patana za business aba namanyangu urwo kubanza bakasoma binjirwe bakugera ki nibwo bakwiza kandi kuba kandi biza baba nibendeke yanaguze bitabo abana mangu bakasoma binje nibiza bakwende bitabo so muri echo nishinto kikwijija with time. Yes, yanaguza sukari abana mangu abantu bari mu weekend urwa mukaga abanye sukari yahwamu mwene urwo kubanza nibabemba stocking sukari yomuka therefore make na ino kumakinga shuwangu urwo kuba sandi yare basukari yakendera aronde supplier we amahereza sukari urwo kubanza bakastoma batakiza bakazanga dagizere ki itaro mwere ndakaragira hakintu cya stock nanye ndakwereza ho bwabuze waba no utandika business iyo takori research akaba abantu bingi isente zo kuteka mu research ntubatazine
no kurisa just ufuna abanywanda bawe ubabuza ibintu bigenda bitamwene ngakora ki ninga naba mwene batandika bataburitse umwe nazo mucweka akitomera atandika business kandi kiraho yes ubuhabuzo ngo bahereza no kugira ngo waba no utandika capital yono utakaje kwatuka gihwereza mu business akaba no utakamanyira umuhanda wo business ryo netora nubasa kugura stocking ebintu bikutora omunosi kandi usanga abantu abiza bareta umusawusi hateze nde kuko wazitira mbinde bikutora nose njibanje masango biza kugomera kuguzubwa ukafone sente izora ahereze abantu abariyo mbiza bakonde bintu hata unho kusangira one umuntu yatandika business ameza asatu agiye asasuire arakutandika grand road ya mwiyeho kugukuza kwa grand road yagaraka kwa kanatamanya amezi gahwireyo akitera umunsaho asanga ataka kozere magoba ukubaza kusasura rent iyo kuzo kwa kana kunga ko kubo ine sente wagira utinyo wese sente kantandike nyugure Yesu nkore address abantu bandebereho rero ngumene sente za reserve hata ba customer ko barize ndebe cyo bakwenda menyo nagira ki mbencho nabahereza hata n'ubuzubu kugira mbwenu waba notandika business making sure ngo wageraho capital ya reserve irize kuresebwa bayitaga ikintu kaje bayiza kutaga ikintu icyo wabirutine umuparani yawe urukutandika then insonga ya kabiri abamabanza nani nchitegatekaho ndikwenda ukatonore sente ziko kuzigamba ushutumwe no muntu atarbaye niru hakanyuho no twiz hatwebuza business ni yachi now hari mwibanje this debt element neija ahubwo iri inevitable oyen customer wa burizo baburwa yiza tumwe natanagira abajinyi kandi nyine sente ninga ndinyenka ndiya bati nyenda kugira ndi what is amabanza ngamanza cyo business hati amabanza ni kintu cyurungi kandi ni kintu kibi mwene cyurumira habiri one asaide nungi ngakuyamba kuguze bintu akaba nanani nyenda sukari ntine sente wota jimbirira yibanza jonjo wanze ngutorajuguze kunga wajimbira yibanza nuza kugira ki nuza kujuguze mbwenu kiyamba stoka ya kutambura icya kabiri hati nyo wahereza ibanza ukora nanyu mukago mba nimanya ngo wamuzuruze na nabandine sente ninza yo nabimpa ninza nisura yari nyenchakari hati ubwo mukago gukuriyetingaho repeat orders irizo kuneni yeshukari na nyenchakari kundayende sabuni ninza kuteka tekoha wamuzurize hariho bwo umuntu ari kuzitwara akabura nazo you see turiyo tugamba kuzitwara akazireta it creates friendship and trust by the way twishaka tware ibintu hata naho nakwesiga matu mushananyisiga nawe niyo kakuzireta tujutarirayo but you see one of chirumaro possibility yo utarigaruka kuzireba ejo tukabituti agenda now rigene side ibiri banjari hati reka tureba side ya kabiri hati side ya kabiri neji eyo muntu yatwara ribanza ahamunugo umunugo nugo guha nabandi yaho tatazara yantirira ngo ariyo nayiza kundara mwita tatazara bo yatera ubwo yakundara niteko kumugurira nyama niteko kumugurira nkoko hati tinyine sente nangwa tinkusubana kuzuvuna nchakari nangwa tinkusubana kuzufuna esande kwiza amiso gona gari ya muherugo kwezi kufuna musara ibiro 30
hati ntaragaza nzabuca nti Sharifu ndemera kwihisha zenyama isente nizikuretera. Sharifu namanya umwe nangwa ati nkamunyagaga ningataka buraga mbuzimba ari nyongu ndyo munyagi inyama gikwata gitema giraki agimpereza kunkubwa ari najimpa amutuma gwanje nimanya ngo isente nizivuna 2023 kunkana amaraganisa nchakari hata example ya buci nakozesa kwa kubagente cyanje mashya ngo isente izaraguze nyama nakurunda namu nzaragurente yari indisho ya nyenchakari hata wamaraganisa nyenchakari ukabara kuzireta hata nububu buzubu cyanje manyisa ngo Sharifu hata wakumaremesa kugera ki kugure nyama yaraguze nyenchakari ninga watwara amagoba hata tucubomwe twaba babiri twaba basatu hata ngukurira ngo Sharifu obena anashubura kilo 200 zenyama atanaka kusara zarigana kwa kusara yazarigana amagoba nakubwagira ki nko gacendera amagoba gabe na ya kilo 200 tugakwiharigana hata yabi yarire roni ari kupuraninga kugisasura amagoba ga miliyo ga kilo 200 hata kibanje manyisa ngo ahasaidiye roni neza kumurema now hata utwantu tugamba ngo business nyingi nizifa igina yine songemwe eri kwetera business zagira ki zago nibeta bwisibwe mukama wayo egwisibwa ba customer abo bakabagize iki bamunyagire mbwenu reka tubanze twahumura okache omukuru Muzora Isaac niwe tuyinaho mu studio natshobora kugira ngo cengeje business rero nyensa karutandike business uri kumanya the do's and the don'ts mbwenu utakutomerana owe no moti ndakora ntaki okore ibintu ushorongukire bibonire kazonga mu rukache tugace garuka kandi tukiri mu program ya Sesimuka mu studio nyino mukuru Isaac Muzora webyesente ne byentasya kandi ari nashobora business kwishimiye kubaho kwishimiye kurebererwa kureba ngo yakura tiyabeje kugira ngo kabiri yabishekaza kagwa kare nkebyo so umukuru wano kigamba twatuyashintu cyamabanjaga yes twatwaye iza kureba amabanzo kugana marungi kandi kugana mabi now aside igara mabi twatuyenda twatandika kureba hatukaci kurota kugira ngo bivuga amabanza wabucendeza 1 hereza ibanza umuntu wo kwetegereza kandi wo kumanya ngo nyencyakare kora amatererisi wamugira utimpe sente zanje naza kugira ki naza kuzuko gezaho umanye n'intaske ye arubu kuba nurebaho umuntu utakamanya ntaziye ni now hata nabandi umukozi w'umusara nkizeri izoba ne 218 ngakugira nti mpa sukari isente nizireta nyencyakare haza umutwe go ukikiriza ngo nizireta nyencyakare niza kuziye obuzambura hati kandi ubwo ndiko aninga umusara nje ngo nizifuna mu rugo kwese hati wota manyire history yanjye bikumfaho hati no kusangira business no misfiringa umpereza ibanza oyine subiye kinakoraganisa mbendera nkunyegire hati nebero 23 byahiza kushika uyisuke sentence zigerizara mukama wanje nawo mwe eze sente no mandi chain nawe hinabako bariho nabanza ategerize ngo
nankabi ya supplyingire bamusasure afene senze kusasura emisara hati cheyinejo yahita kwata kugira ngo nababi yategereze ngo bamusasure babura kumusasura njye banse ngo nakunyaka hati zindi zinani nsubira kufine ebiro 30 tuzarenga ho zikaza 5-10 nuhaka bakakugira je nukafutahira hato sanga uri unarire kwibanza izuba rya installment ryashika tiyagira ki tayine sense kusasura mu banka hati banka nayo ewe kumbanza noreba kandi kamwe kecisubuka leta ikizegere cyacuweka cyacerenya service ya site. Yes, mwene kibana kimanyisa ki omuntu oraze kwibanza nyabura bano mwesiga banzo mburuzo manye history ye umanye yabana munyaji yabana asasura bishabo ncho mu business mwe koma bintu ebyo. Don't you believe in reformation kugira ngo umuntu nasa kwihinduka? Because ara ineriye y'amachacha and you the same people muzo mu church. Umuntu nabasa kwihinduka because one time Saul akahinduka Paul. So somebody nasa kuba yabe nanyeka. But don't you believe ngo umuntu nasa kwihinduka? Because hati wabuza 10 years ago bakugira ngo ine yanyagire. Wamwimi banga. But maybe somebody transformed. Maybe akari yumoro hata kazibona. Hati nojo tobuze ikibaragambiro, you know. Yes, hati okubelivinga ngo umuntu nahinduka ni nyikiriza ngo umuntu nagira ki nahinduka. Actually okuhinduka kwe nukuwo umuzogo w'abantu bingi bine nanyagaha bambanza miliyoni 10 hata hinduraho ahindura umuhanda ahindura duka atazahandi. Now nicho manyisa ki njwanza ngo yizo wanje nkabuza ntu bintu ugura nkahi akangira ati mbini nguru wa muzuruzi chikabo kasanga nyine sumu ya muzuruzi nkambuza ntukonka bitu umsizo guno mumanya naza kugira togwanyagire ati yamare myeze 3 atazire ki atansa suwiri. Now ekikuba hondi ki omuntu ogo nabasa kuyizo wanje hati yikanda tandike kugura cash ningasi na namuyibanza arisasura mbwiri kuka yabiranyagirowa wa muzuruzi. Ekibuzo kitino kwebuzaho niki ninza kugera masukoki ngo ogo muntu naza kuhindukira ari nyuwe icyo nicyo kibuzo cyangu icyo gwino kwebuza naza kuhindukira ari nyowe ningananye nako nkora nkibi yakozire ahabire nagira ki naruga. Dene cya kabiri abamwene banyaga butarahabwabo kwiyaho ahabu ensonga ezibatineho control nani ndekateka mukamo wanje nakunsasura tiyansasura Ninga ngo mu covid emirumeka womanya umukoro. Yes, Umuntu ari yaho ari rero no mbanka asingira umurumo gwagenda ninga nangwa ni ryaho nko muntu emitwaro yawe ebiri umurumo ukahoba mwemeza nawe utakizine uruzakwatana nawe ndecho kurya. exactly. Now hati echo anore mbayangu kwemera okutegana wemera okusubura mbwenu amabanza na part of business akuba iyo wenka nobanza kunu niwe nyuma nabagira ki nobakubanza mwene injimanyisa ngo umuzano gworumu no gwetegereza ki kuba kunyaga hani wonyaga kai ni wonyaga kuri konka ntwenda ngo ekigambo cyo kunyaga omunsonga za business turebke ngo twakihamu ninga twakikendeza. Yabare mnonga omukuru Isaac Muzora gira kagambo kamuhera kuwasigira abo kutureba as we leave this place. Now ungesaza abangu feze nazo akagambo nani nyenda mareyo insonga ina ndakagambireho iyo kugira ngo one waba noguze ibintu umekinge sure ngo wastoking ibintu ibitara holding sente zawe
korese ibintu ebera rigemwe sente mangu bikakorera amagoba bikaretera waraka kugoba wabo inamabanza agukubanza make ngashuwa ngo abantu abo wayikirizangana nabo wabahereza ubwire bugufu bukusasuramo funa contacts zabo obaze kubaterera amasumu manya ibakuruga kugira ngo n'umuntu wota mufunda sumu nubaza kutambara ningo timba kapiki omushike omubanze then niwe chikubase waiza kufune sente hati chikubase kusasura amabanza agabanda bakugera ki bakubanza agabanda bakubanza nabwe cyo mureke muzuruzi ngo kuyamba kireka cyeka kahwayo mureke ndekera aho mbasime abo kutureba no kuturikiza kandi nyendeze ba businessman ba business women nimwe ba customer bangera mucumanya nyundi consultant wa business ngo tugamba ngo business haramba customers nimwe ba customer banje nimbendeza je nimbasabira isara za nyamuhanga ngo business zanyu zukure zugomoke amukubanza bagire mitwe babasasure nebyo mukama bari yabari mnonga yabari kugira kuba nitwe no kwegesa abantu na mnonga business kandi wana tureba ibwayega dutomukora dukire tugarikira aha hakuratemu icyo ikindi